Zoran Milović, bankarski službenik, izvredan bivši rukometaš, koji je preko 50 puta dobrovoljno dao krv, nosilac je nagrade oslobođenja Berana, a u svijetu umjetnosti je poznat kao gospodar drveta. O njegovom i stvaralaštvu mlađeg mu brata Slobodana, također samoukog skulptora koji je rano preminuo, profesor dr. Dragan Nedeljković je zapisao: oni čine čuda u drvetu. Čim se suoče s drvetom, njihova se mašta razbukti, njihovo dlijeto se pomami. Oni sve mogu jer u deblu unaprijed vide mnoštvo mogućih prizora i pojava. Oni mu i dušu i lik otkrivaju. Dođe drvo, kao što vidite u jednom komadu, iz njega se stvori priča sa posebnim temama, posebnim vizijama, posebnim porukama, posebnim pričama, što je najprisutnije u mojem radu i što je najvažnije, moram da kažem da je drvo jedini organski materijal kod svih umjetnika koji se obrađuje, tako da je moje zadovoljstvo jedno mimo svega toga visočije i jače od obične priče koja se dešava kičicom, ne vrijeđajući ostale dlijetom ili slično, kao što se dešava u izradi skulpture u drvetu. Kad je Zoran osjetio da treba da pripadne skulpturi? Je to bilo u ranoj mladosti? I to će da zvuči čudno. Ja moram da vam kažem da je skulptura osvojila mene, a ne ja skulpturu. Praktično od najranijih dana kojih se sjećam, najranije mladosti, čak ima priče da nisam ni prohodao, da sam ja sa onom britvicom radio u drvetu i tada. Dok su se sva djeca igrala kad smo išli u školu, ja sam pravio zanimljive figurice, jer tada je bila i pilana prisutna i bilo drveta, inače ovaj kraj je moga drvetom, a siromašno se živjelo. Pravio sam likove u drvetu, jer mi nismo mali ni mačeve, ni pištolje. Stereotipne priče, svako kaže uticalo ovo, ono. Međutim, kod mene je bilo ovako. Ja sam već u srednjoj školi pravio malo jače stvari, jer nešto me vuklo, jako sam sve tada lomio na dva dijela, na rukomet i skulpturu, ali nisam ni jedno prekidao iz razloga što je to bilo jače od mene, s tim što, evo sad kad se ovako napravi neki rezime na kraju svega toga, malo sam više dao rukometu i ljubavi, i mladosti, i snage, i duše. I u duši sam i sad rukometaš, što je najvažnije, ali stoji i to da nema dana ni trena da ja nisam prisutan sa drvetom i malo posao kojim se bavim. Oduzimam im vremena i snage i one vispernosti gdje bi mogao malo više da se poklonim pažnji i njegovom visočanstvu drvetu, ali stignem. I to se dešava uglavnom na uštrb mojega sna, jer samo mogu da radim uveče, a vjerujte mi da imam više vremena, ja iz ovog podruma ne bi izlazio. Dešava mi se da sam i po 48 sati ovdje, kao što sam radio detalje na molitvi. I dok ne završim detalj koji sam planirao toga dana, ne bi izlazio. Jer to zadovoljstvo u jednoj pobjedi koja se pred vama desi, kad jedan komad, ovako vidite drveta ispred sebe sa nikakvim naznakama onoga što će da izađe, dođete do kraja i puni zadovoljstva sa formiranim pričama ili stihom, kako hoćete, pojavite se na sprati i kažete evo ga novi život. Evo ga novi život. Milovićeve skulpture su jedinstvene i po sadržaju i načinu izrade. Svaka je zasebna priča
koja ne trpi nikakve dorade. Zato on i ne pripada skulptorima koji gaje ciklus. Gledajući skulpture, došli ste sami do jednog zaključka da svaka skulptura priča sama priču za sebe. Ja se zaista u tom dijelu trudim da u toj priči ispričam ono u onom trenutku, ne samo što se dešavalo kod mene, nego primitivisti i šire, traje i duže i više od same moje priče. Da ta priča samim nazivom skulpture napravi i probudi u posmatraču bar djelić onoga što sam ja htio da ispričam. Ako to ne uradim i ne uspijem, onda ni skulptura nije uspjela, a još manje priča. Primijetili ste da nijedna moja skulptura ne liči jedna na drugu po priči, niti u jednom serijalu ili kako je popularno u umjetnosti se nazove da su to ciklusi. Ja sam u jednom dijelu protiv ciklusa, jer ciklus je ponavljanje jedne priče koja po meni ne dobija isto značenje kao u prvom izdanju, jer sve ostalo je ponavljanje. Tako da je ljepše i mislim dublje u svom tom razmišljanju, u svim tim porukama koje pokušavam da, koliko sam uspio to, naravno druga strana uvijek kaže i kompetentne ličnosti koje se bave tim poslom, da kažu da je to ono upravo što jest, da se nije ponovilo. Naprotiv, da je ta priča jedinstvena, priča koja će da traje. Čuo sam da i drvo ima svoju dušu. Vi kao skulptor uspijevate li da je ne povrijedite ili desili se da je povrijedite? Sad ste me pogodili pravo u dušu. I u moju dušu i dušu skulpture. Naravno, prije sam rekao da drvo je organska materija i drvo ne zaslužuje da se bilo što uradi ako se ne uradi ono što je namjera. Jer u jednoj mojoj viziji, jednoj priči koja postoji, a to dugo traje, ja mogu da vam kažem otkad, vjerovatno i od rođenja, je upravo ta da meni samo drvo daje ideju za priču. Iako i ideje mi dolaze nekim putevima, da vam ne objašnjavam, ispašće nevjerovatno, je upravo čar u tome da u tom komadu drveta oformim priču sa svim blagodetima drveta koje je prisutno, čak i njegovu strukturu i boju pogodim, a ne povrijedim ga. Ako najljepšu strukturu, i ako ja skulpturu formiram na početku i ne odstupam ni jednoga sekunda od realizacije onoga što sam smislio i nacrtao, tu blagost drveta moram da istakne. A tako mi se dešava, vidjet ćete u ostalim skulpturama, dešava se da čak i boja drveta mi je naklonjena, jer zna koliko volim drvo i koliko sam spreman da njegovu dušu ogolim i spojim sa mojom dušom. Kad to uspijem, onda je moje zadovoljstvo maksimalno. Zoran nema atelje, ali ima podrum u porodičnoj kući u kome dominiraju širina skulptorove duše i dijela u drvetu i iz drveta, koja šalju jasne poruke koje, kako je kazao profesor dr. Dragan Nedeljković, idu uz priču epsku ili lirsku, u kojoj je sklonost ka realizmu znatno jača od težnje ka apstrakciji. U tom podrumu nastalo je oko 70 priča iz drveta. Skulptura se zove Meraklija, rađena je u Javoru. Poruka jasna i čista, u svojoj ljepoti. Njegov merak, njegova želja za posljednjim srkom ili prvim je neutoljiva. Tako da i u toj želji sanja flašu iako ima u ruci. Poruka je prelijepa, mada je tu flaša, a merak može biti manifestovan u mnogo stvari, je taj da se doživi. Seobe, skulptura rađena isto u Javoru, poruka vjekovna i od prošlosti i za budućnost. U ovih 15 godina vjetrometine
što nam se zbiva, prisutno je da sa štapom i zavežljajem najosnovnijih stvari, zatvorih očiju, uz neke Božije pomoći, ne znamo gdje će nas vjetrovi ponijeti, uz želju da se to više nikada ne ponavlja. Skulptura se zove San, rađena je u Brezi, jedna aktuelna priča pored Lima, svih nas koji smo porasli pored rijeka. U jednom trenutku sjednemo u sred vode na kamen, valovi ili talasi oko nogu se igraju, taj žubor uspava. Uglavnom u tim trenucima, da li pod šeširom ili drugim svodom, dešavaju se najljepši snovi i najljepše stvari su uvijek vezane upravo za taj kamen i za Lim. Od ljubavi pa nadalje. Običnom čovjeku drvo, bar tako, služi za hlad i za ogrjev. Kažete, nije grijeh posjeći drvo ako mu život produžite. Da. Da, upravo u tom dijelu priče oko plemenitog drveta, gdje smo prije rezimirali koja su to plemenita drveća u ovom podneblju, je zaista grijeh posjeći i naložiti. Grijeh je uzeti život, a ne produžiti život. Nema većega zločina po meni, a vjerovatno ćete posle ove ljubavi koju sam vam prenio prema drvetu od mene, zaključiti sami da je najveći zločin orah isjeći na komadi i naložiti. Jabuku, krušku, trešnju, sve to drvo. A ne pretočiti u nešto što će i dalje da služi na zadovoljstvo, i dalje da izaziva prijatne i ugodne trenutke, a ne samo da se naloži i ode u pepeo bez ikakvog traga. To je jedan detalj koji nikako ne mogu da oprostim. Možda što sam ovako vezan, možda što ovako drogujem sa drvetom, skoro sam stopljen u istoj duši, ali ipak treba razmišljati o tome da drvo nije svako drvo založenje. Prije smo pričali da je i prilika da drvo možete da povrijedite, da njegovu dušu možete da povrijedite. Upravo iz ovog razloga o čemu pričam, naložiti plemenito drvo i pretvoriti ga u pepeo bez ikakvog razloga, to je praktično uzimanje života i veliki grijeh i povreda duše. Rađaju li se ideje u snovima? Pa to je najprisutnije. To su stvari koje ne mogu da objasnim čak ni sam sebi. Opsjednu čovjeka, napadnu? Jednostavno izdešava mi se tako da se sam ne mogu odbraniti i tada pokušam sebe da ubijedim da tako nešto ne može se desiti, ali se desi. 80, ako ne i više posto mojih skulptura javilo mi se u snu. Ja uvijek, vidjeti, držim pored sebe malo papira i olovku, mada ono traje stalno, ne gubim taj film nikako, pribiležim na papir. I onda je zadovoljstvo takvo da od onoga što mi se javi skoro detalj ne promijenim. Jer ako se tako nešto javi u jednom bljesku, u jednoj duši, sa dušom grijeh je mijenjati. Upravo u onom pitanju je li se desi da se drvetu povrijedi duša. Povrijedio bi dušu da ne uradim onako kako sam je doživio, a promijenim ili zasiječem kako ne bi trebalo. Školu skulpture Milović je učio o prirodi, intenzivno je doživljavajući, oslobođen svih ograda, dajući mašti i dlijetu punu slobodu. Možda zbog toga i danas skulpture kleše na tradicionalni način, kako je to činjeno od pamti vijeka. Pravo da vam kažem sa osmijehom, ja se koristim alatom starih majstora, da li sam majstor, to će vrijeme i drugi da kažu, ali nemam ni jedno elektronsko pomagalo.
To je danas preprisutno, skoro se radi industrijsko-mašinski, kompjuterski, kako hoćete da nazovete. Međutim, upravo prije što ste mi postavili pitanje da li mu vrijeđam dušu, ja mu vrijeđam dušu sa elektronikom, režem i gasim mu dušu koja ne dozvoljava takvu uvredu, koristim se dlijetima, turpijama i eto, staklo, zvuči čudno, da izravnjam ravne površine i šmirgl i drugih pomagala nemam. Kao što se radilo u 16., 17. i ovamo vijeku i ja danas tako radim. I to mi je još jedno veće zadovoljstvo da mogu da kažem da sam skulptor, a ne industrijski dizajner. Zoran je bio odličan rukometaš Berana, Sarajevske Bosne i Beogradskog Partizana. Igrao je, reče, sa najvećim rukometašem planete, Veselinom Vujovićem, i istovremeno mu bio trener. Bio je i selektor svih rukometnih reprezentacija Crne Gore, a na pitanje kakva to nit povezuje sport, dobrovoljno davanje krvi i skulpturu, dobili smo zanimljivu priču. Nema drugog parametra osim pobjeda. Velika je to. Nijedan sportista ne voli da je poražen. I sportisti, evo počinjemo sport, jer sam to u duši, rekao sam vam, svi vole da su pobjednici. Svi vole, ja na treningu sam volio da pobjedim, bez lažne skromnosti. Drugo, u skulpturi ne priznajem sebi nekako, a nije mi se desilo da počnem skulpturu, a da ne završim. Ipak je to moja borba sa drvetom i ako završim kako trebam, pobjedio sam. Ja sam napravio priču koju će drugi da vidi. Nije to samo moja pobjeda. Ta moja priča je priča svih ostalih. I ovo što se tiče dobrovoljnih davalaca krvi, zaista je veliko zadovoljstvo kad možete neko da pomognete, spasiti i produžiti život. I u sportu svaka pobjeda produžava viši rang, produžava popularnost i što je najvažnije zdravlje. U skulpturi mojom pobjedom dajem život koji dugo traje. I ovamo opet život traje. Znači, eto, sad postavili ste mi pitanje o kojem nijesam razmišljao, ali zaista je tako. Najdivnija stvar je na svijetu da produžite život. A upravo kroz vatre i dijela, eto, ja sam izgleda imao zadovoljstvo da tako bude. Zorane, koje drvo najviše koristite i koje je najbolje za ovo što vi radite? Evo, prisutni ste ovdje baš gdje sam s pravom naslonjen na temelje drveta koje meni najviše odgovara i najviše vrijedi, a to je orah. Na ovom području, tu računam Crnu Goru i šire, kvalitetnijeg drveta za skulpturu nema. Ono se pominje javor, ali znate zašto javor? Jer izrada gusala u njemu najprisutnija. Orah je strukturalno mnogo jači i tvrđi i zahtjevniji od javora. Javor je meko drvo u koje možete bilo kojim alatom i zasjekom da napravite sve što želite. U orahu ne može. I upravo je tu razlika strašna, mada koristim i druga drva. Primijetit ćete i javor i krušku. Javor isto prisutan kod mene dosta. I tamo vam posle u ovom kraju da dođete dobro komada da se ne radi u javor. I višnja i trešnja, uglavnom voćke. To su kvalitetna drva na ovom području. Nije sam u prilici da kvalitetnija trgujem još uvijek, jer sam rekao da se nijesam komercijalizovao i nemam namjeru još neko vrijeme. Sve to iz moje duše i za moju dušu. Tako da radim i u Topoli, ali isto dva drveta koja su podcijenjena, to su crna jova i breza iz porodice vrba i kiselih drva koja sirovi ne valjaju ništa, ali kad se osuše je toliko kvalitetan materijal da zvuči nevjerovatno, da sve građevine stare koje su prisutne, i crkve, i manastiri, stare ove kuće, konaci, kule i ostalo, u strukturi gdje nije bilo armature imaju ili brezu ili crnu jovu, samo da nije u kontaktu sa vlagom. Jedno kažem, i da mi vjerujete, ja ni jedno drvo nijesam posjekao jer život mi znači. Ja dobijam od prijatelja, uglavnom, ove komade koje gledate, siječe se uglavnom kad završi mezgru, takozvanu, ili onaj jesenji dio opadanja lista i njegovog jednoga
zamiranja života, bez lučenja i toga, ili pred početak proleća i buđenja. To su vremena kad se najbolje drvo sječe. A ako se u tom periodu posječe drvo i taj komad dobijem, 3 godine ga sušim. Vidite, ovdje sam napravio promaju i to je period ispod kojeg ne mogu da radim. A ako nije rezan u ovom periodu, najmanje 4 godine, čak i više. I opet nisam siguran tokom vremena, kad završim skulpturu, da neće da proradi da drvo puca po uzdužnim onim njegovim braznama i strukturi koja postoji kod njih. I kako ga sačuvate to? Pa ima jedan strašni, stari, od džeda mi prenešen recept. Ja znam ovo dok pričam, domaći će se naljutiti što luk bijeli tako trošim, ali bijeli luk je zakon za pucanje drveta, naročito ovih malo bijeljih takozvanih drva, javor, jasen, jova, breza, unošenjem ili onim češljem ili neko cijedi i premazivanjem drveta, takva se čvrstina dobije da je nevjerovatno da drvo čak na pukotini koja je bila prisutna na tom varenju preraste i zaustavi pucanje. I primijetili ste, moja skulptura skoro nijedna nije pucala. Kako se Zoran osjeća kad finalizuje skulpturu, kad završi, kad svoju ideju realizuje? Ja mislim da vam je ovaj moj osmijeh sve priča, da skoro nema riječi, nema objašnjenja, da se ta pozitivna blagodet u duši osjeti. Ja kad bi mogao tada da prenesem na širi krug, vjerujte mi da ne bi znali kako se dobro osjećaju. Ništa ih ne bi boljelo. I ko je bio bolestan, a ne kamoli radosne stvari, uglavnom radosni ljudi i zdravi doživljavaju. To je toliko jedna blagodet da u nekim trenucima mislim da ne hodam nego da plovim. To je tolika jedna široko pozitivna stvar. Zato mi vole i u komšiluku i svuda, jer to odmah prenesem na drugoga. Čak i pričom i mojim izrazom primijetili ste, ja prenesem pozitivnu energiju i to je toliko neobjašnjivo da se skoro bojim da u jednom dijelu dalje pričam ili spašće nevjerovatno. Milovićevom stvaralačkom opusu snagu daju pokret i uhvaćeni u emociji, u grimasi i trenutku. Njegove skulpture za Milana Coka Marovića su čudesne, iskrene, jasne i izvorne. Ja ću da citiram, ali sa pijetetom i izuzetnim poštovanjem, Coka Marovića, Milana. Ovih dana se omaž oko njegove ličnosti i rada sa punim pravom radi. Kad me upoznao, rekao je doslovce ovako: Miloviću, sve mogu da vjerujem, ali ti sa takvim rukama da radiš ovako tanane stvari, zvuči ime nevjerovatno. Da ti ja ne bi gledao ove fotografije. Sve ovo lijepo. Ja dok ne vidim uživo, neću ništa ti kažem. Pa je stao, popet rekao: ama ne vjerujem da si ti taj skulptor. Onda kad je došao kod mene, baš ovaj dom i u ovom smo podrumu zaista puno sati proveli, rekao je da sam mu srušio sva njegova razmišljanja, stereotipe i vjerovanja, a baš je prisutan, jedan od rijetkih koji zna šta je skulptura, koji je znao šta će da kaže i šta da razmišlja. Ostoje toliko zbunjen da svaki moj dolazak u Podgoricu je bilo ovo rukovanje. Kažem, a daj mi tu lopatu. Pa neki ja budem skulptor. Stvari u tome je što ja i u ponašanju i u priči još uvijek se ponašam kao rukometaš. I zaista je to toliko kod mene usađeno da i ne pokušavam da se odbranim. Naprotiv, to je detalj životni koji je utisnut u mene. Ono što Bog da, ne možete se odričiti Boga. Ne bi bilo ni u redu. Do duše sam sad malo dopunjen na znanju, ali još uvijek mogu i da potrčim, mogu i da šutnem. Do duše rijetko sam prisutan u hali sportova. Ipak sad stižu godine, obaveze i želim malo da sam prisutni oko ove ljubavi koja je prisutna što se tiče skulpture. Imam ja još priča neispričanih
dugujem još priča i ne bi bilo fair da ih zadržim.